Ngiyanibelela abantwana benkosi enkulu yakuThixeni bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha lasekuseni sibhatshelwa umfundisi uMpele wasevukuzakhe aso Baba umthandazo wesabatha imini yesabatha ibenhle kwabangcwele Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Mbongeni uJehova maNazaretha Inkosi masiguqe isithandaze amen. Baba osemakhosi ngizocela ezulwini ukuthi bangikhumbule obaba nokhokho bami kulomsebenzi omkhulu wasezulwini esengimiswe umsebenzi kaNkulunkulu. Ngizocela ngesihlabelelo sika 162. Amen, 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 Inhlaba
Ngiyabonga kuqabane. Aba. Ngiva ngifikelwa isihlokozane. Ngiva ngifikelwa ukukhala. Ngiva ngifikelwa ukujabula angazi ukuthi kwenzekani empilweni yami. Kodwa uma ngishaya lesihlabelo ngiyacamanga ukuthi angenwa kahle. Angazi ukuthi ngenziwa njani ukuthi umuntu afane nemalasi, uma imalasi ishayiswe imoto amazenze azibalekela azishonele ehlathini isalimala singenalutho. Siyafana-ke nabantu abakhethiwe ezulwini usizoma simele obaba nobabamkhulu abanye abahamba bengaze ngabayibone lento ehekangakathi sibona ngamehlo sasiva ngendaba ukuthi uBhombele uhamba ngezinyawo namanje simbone ngamehlo. Usho njalo umnyumba kwakashobe semdala esingasenazi inwele ngimbona la ngenzansi uthi wathi ubabamkhulu ngesifo esikhulu kwathiwa uvuvathe esathatha inwele zami ngase ngilashwe ngancanywa ngingakwazi ukusinda kodwa ngasiwakubombela wakhipha amafutha enkomo ophondweni wagcoba ekhanda ngamafutha uthi ngaleso sikhathi uthi kwase uyaphela uguquke ekhanda uthi ngaphila noma umbona ngenazo nje inwele nje uthi uyohlala mfana uyohlala emhlabeni kuze kube isiqu sesihlanu ude leso siqu sesihlanu kodwa sokubuya mina uqobo la Akas ngoba izolo siyathanda zimnandi siyathanda ukuba nginikele kuseba nezono siyoyenza zonke izinto zokuqoqa umsebenzi kaNkulunkulu. Njalo uNkulunkulu eqike izulu esithuthi esihlala sodala nathi nje uthwa uyathanda uzosakha ufuna sibe munye sibe kumbalasa nesizwane sibe into eyodwa uma umyeka ezikuso letuzani kwakho ukhuluma uthi hayi kaNkulunkulu siyaphuma endleleni uhambe base. Eles que estão focados ali câmera. Nkosi yamakhosi Kubera. Awutshela abasebenzi. Ngizoyehlisa nje umoya wami ophezulu kakhulu. Ngendlela ophezulu ngayo awulungile lutho. Angeke ngixoxe nje ngingashuma ngixoxe indaba. Ngolusuku ngalaphayana emzini wefamily yengubo ngisebenza kuyona kunesecurity lana elisebenzayo la njalo manje ngesikhathi soselanje siyadibana nesecurity sikhuluma kakhulu ngendaba zikaShemba kuseyinkosi inyanga yezulu ngiyibike ngenyanga yezulu ngiyitshele umsebenzi yakhe yonke ayenzayo ubaba lithi hawu into engekho le hawu phela utshela ngekanekwa into engekho le ngitshela mhlawumbe manje ngitshele ngikhuluma ukudla ngitshela ngiyala ngitshele ngibona njalo ngukosile press mina ngizwa ngaphakathi Yesu ngizwa ngaphakathi kwashaya isikhathi ngaphuma ahamba akwenza umsebenzi ngashiya la ngefeni wasengasazi ngathi ngihamba nje yena empeleni kaJoyce uma ngifika lapha empeleni phezu komshumayela uguba nginikeza inkonzo ngibambe inkonzo izinkonzo phela mayiphathe yokuphela imphosamenzo yamuntu asayenwe ngathezendiya lezi ezidulekile asabamncanyana lo muntu asabamshashana kodwa ngathi ngithi amazinyo kade ndiyawazi nje lapho lo muntu ngithi shaka sokuthi uvale inkonzo ivale ayibemone senza lo muntu kubiyela lensizwe hawu sabona mpela ngithi mina yena ngibona mina ngithi mina ngisakubona
manje ngisasebenza nawe efemini izinto ngiyiphoyisa iphila ngendlela ngomhlaba kahlele uza ngokuxoxela indaba uza ukuxoxa kwenzeka kanjani kakhulu sokugobe emhlophe kwenzeka kanjani uthi ushebe icela amaqini amen uthi isimangaliso uthi ngathi kusenza kuhle nje uthi ndiyadraya FM ngisatshela ngale ngishiye istaff dish samla nenyama yami nelayisi ungani wami esebenza naye avela afake ushukela la fakushukela ushukela upoison yabuya hayi namse kusheka sokulamba ngiyakha ushise emkali ngawo ngilambile mina ngikho kushise hayi ngithi mina ngeke ngiphuza amanzi kithi hayi lokudla ngasantu lokho ngiphe ukudla okunjani ngivele ngikubeke eceleni hayi isikhathi esinani kuvele isisiyaqeda njengamanje hayi ngithi hayi ngivele ngiphelelwa amanzi ethi mina awucela ungibizele ambulance kuyafa manje livele lepho seshaya ambulance ifike engithathe ngisescosberg mase kuthiwa nje hawa udla upoison omumbi kabi omuntu akapoison udlile wafakwa amapayipi wadelile wathi uyakhishwa wathi poison angiyindawo ihleli la sengizalele ngicela igazi lonke abantu okuphuza amanzi uthi kuthi hayi ayikho into engenziwe esibhedlela kuthiwa hayi lo muntu usefanele ugoduka ngoba akaphili akanjani kufanele phela goduswa asuke ekhaya uthi angathatha uthi kagoduswa ngasuke ekhaya athathwa imoto esefemini ayombeka ekhaya bafika ekhaya hawu ngahlala uthi zaqala ke inkonzo uthi afika inkonzo yami uthi afika yashumayela uthi athandaza yaphuma angena amaloma athandaza aphuma bahenge izandla athandaza zaphuma uthi zonke inkosi zaphelela kumina zonke ziphambana uthi ukufa bathi angiyindawo yaqhubeka uthi aphela inyama yami uthi kwasala amathambo Usavuma nje ngivuze ngubhata nje senginika kani awusaboni ngoba uthobona ngekhanda obikhanda anciphi lona bathi umzimba uyabona ikhanda anciphi uyosuhluza sekhanda nje sethamba udamba lento sabuthi sokusikhathi impela uthi kuyade shangibulala nje uthi kwafika umzala wami phela uzalo uanti uthi wathi befika umzala wami ehamba namaloma ngoqina sebethinta ake onikeza umgqoko okugcina ukusho ukuthi nje bakhula amaqala akhe ambambile akufanele akasekho lo muntu sofana ngibusefika sokumathambo uthi wafika uthi wathandaza amaloma aqedwa uthi wasekhipha u5 rand wabeka kumina wathi awunkosi ngiyacela Jesu ukuthi umukele lo mntwana yamazi besikhula nasilusa naye amsazi isono sakhe kodwa ube zabe nje abamathamba ngazi ngicela ukuthi inkosi umukele ngoba seyihlalo mase nje sokumathambo nje akawazi ukukhama ukuphumula enyanga akwazi ukuwenza befuna ukuzenzela yonke into la uthi hayi ubanzima kakhulu uthi ngathi ngeza kufika inyembezi la thotho ngathi nawo yabo uthi kamthanda zathi ngiphile uhambe impela ngishinga ngathi ngale wakhe akakama ngeke uthi ngiphile ngomuntu uthi akwathi umzala usho uthini mesho ngathi uthi ngeza kuhlunga inhliziyo yami uthi ngahlala ukuthemba lesine uthelethezini umhlambululo uduma ukwamisa amakhosikazi kulesine elethezini wena makhosikazi wena kufanele ngiyalo phela nikodeme manje ngizwele ukuthi izinto zonke ziphelile sesifunele zonke inkonzo kufanele ngofaka ushambeke manje kubona ukuthi wonke akazovuka yini nikasho ukuthi ngivuke ekuseni usana kamuntu ukaqala khona ezimanje inyama zonke ziphelele ezangena emsini ngekhomo zakhema ngenyongo sizothanga impela zasezulwini uzaphuma lemanzi uthi zajokola uzakwazi ukuthi ezinye ingoshi bu isekiyala uthi yile uyayaluza plathinde uthi sangena uzashukosi yethu uthi sajikeleza uthi sathandaza uzaqeda ukuthandaza amadodana uthi zangikhela ngamanzi uzakhela indlu yonke ekhela indlu yonke ngamanzi ekhela indlu yonke ngamanzi siyeso umhlambululo uzaqeda lapho amadodana uthi zavula inkonzo zayishaya inkonzo uthi ngezwa umuntu ethi vuka uyafika vuma mina ngoba isisethuza uthi ngathi ngahlala ngesinqa uthulaka maloma sel uthathintana kodwa nakamathambo evuka
wenze kanyanga ezulu kuyena Sikuba nomsebenzi njalo ukuthi wasithi ushaka uNkulunkulu sisho izimangaliso ekezenza umuntu emhlabeni ngaphandle kaShem ngoba uShem uNkulunkulu uvele ezulwini akavele emhlabeni ayike nje kancane ngolunye usuku khona umfana lapha yana khona into la mana bese zemshophi inkosi babe kanjalo ziyadaba engane zami ziyadaba aweze sidaba engane zami zonke asengilandele ziyadaba so yeka kanjani ukudaba engane ngoba ugaya utshwala emzini weNazareth wathi wamkhulina ngegala utshwala ngingangekani mina kodwa sesikwazi umanishane emzini engcwele ezulwini ukhathatha ukubana fundisa ukuthi kube nomfala lapho ukwenza umsebenzi abakezi kami abantu abadala ukugeza abantu ukhona ushende ekuzuzwa kwasizo zobika zonke izinto zabasolaka abayazi shembe akusisi uhambe abadala abakade ekhaya bafuna ukuvala utshwala kuphele into makho uthi umfana wami baba uthi ngibona isimanga khona umaphuze kuqedwe ngekhona mfisi ngenamngeke engenamngane umfana wami enkosana yami uthi baba ngibona isimanga ebusuku ngithi minawo ubonethe mfana uthi ngibone uthingo iphume mhleni ikhona umhlangano uthengeze khona hamba uthi ngibekile isimanga uthi wathi stop leseleka lingahlali ngingahamba stop lidlule basiza liseka lidlule uthi ngisengathi iselawo ekhana elokuzeni ehomeless uyafika la igrindi ehomeless la igrindi kanane wadliwa wadeba basuka lapho lasikosha njalo uthiko lasikosha njalo lawela lophumela phezulu emaseleni lafika loshumtshanga lenyuka labebesi lethenyuka uthi senyuka sithatha sesiphezulu uthi kunelitshe lapha elikhulu lapha enkangakazi esekuthuthweni okuphinde kanje kwenyuka phezulu uthi lapho abanye bebabaningi kakhulu abantu uthi kade bengayi kade begobha la uthi umuntu begobha uthi bekathatheke bul azofika phansi amasele afese gabe unazethe phelelethenya aqale phansi anyuke afike la aphinde kube yileso nomnye kulebe yileso ubakhathi isikhathi ngiyibukele lento uthi kanti ngisuka lakulizwe ibona ke into eyenzeka abantu abaphula umthetho ukuthi kuba njalo kuba nje na uthi asengisuka khamba uthi ngabe ngajikela kulelithi uthi mangitshela ngafika amakhosazana edekitafula amakhosazana ephethe imaka intwana inkomishezi nane zinejuzi kunika ijuzi nekhe umuntu engenze ijuzi nekhe uthi ngayibuka le uthi ngayibuka mhlawumbe uthi sengomumlo uthi ngafikwa cha sofikele etweni uthi nganikeza imvuthuluko kodwa nayi into eyimvuthuluko uthi ngethatha lemvuko eqhamuke ikhehla ngalathi hawu kana mletha leze ngisalambile emletha kumina uthi nganikeza uthi ngasuka lapho uthi nganyuka uthi ngithi idundu ngaphezulu ngafika inkihlekihli yenkosi ngaphezulu kwentaba uyibamba uba bashumuthule uthi kwele nkosazana esakhona engakashiye uthi ngathi uyibambe inkosi kwayiqeda kwayivala uthi kwayiqeda wasethi kwangimemeza uthi ngasothi manqoba uthi ngathi baba wathi nango sekuphelile ngawo kodwa ungaphinde emuva ebuhleni uthi ayibangavuma ukuthi ngiphile ngoba seziyasho manje isikhufu ziyaphikela ziyadonsa ziya lapha kona lapho lesasibhedlela esilapha ubheke nini lesasibhedlela emantobela siyangasamantobela uthi uyithatha kukhule udedangela iphile kena uthi ziyadonsa ziyakweba ziyale uthi sidume isikhufu ehamba nabo ebahola isho ukuthi uNazaretha-ke ngiyacela ukuthi inhliziyo zenu zigongquleni enhlangakazi ngoba ngathi uyephinde niye enhlangakazi inhlangakazi yasiphulwa umnikazi wayo uthiko lenkosazana washo wahamba usho ukuthi uyakhona eKhanana lapho isuka ikona khona ngoba vele ikhona ngaleso sikhathi kwakuyiyona lena kade izogcwalisa kuthina manje ukuthi yona yiqwele khona okunye engithanda ukudlula kona
sona ubaba njengoba sihamba phansi nje ubaba mina nimboni ngoba wasemhlabeni ubaba unentambo zewuhambi ukamina laba bathwele fana bawuba unentambo ekumina kuzobe namandla bangasathi yami wena ngiza nje nama ngisambeni ngokwami usemdonsile ntambo emdonse uhethi bedonda sezulwini ezothatha amabuthela lesepi mina ngamehanga ufende lenasengasebenze ngihamba vele sekufile ngokuthi ngabevele limelali imali ebusuku ngigijima ngaphetsheya bababunhlangazi lali imali alahlathwe litshe lesebese kuwukhela kodwa bangamsebenze kodwa nguye laphela yonkinto asabazi angathola utho ngoba ingamdonso wasezulwini abangani babili odrive bekhona udrive omeleze emuva kubekhona udrive ophambili udrive munye unyazi lezulu aphela ukumemeza esitsheni umsindo indaba bamba lapha iphendla bebamba lapha Turutinha, let's go play in motion. Uhamba kaza bekelele, uzokuthamba phandle kancane. Ngoba abayakhathazeka lemthosebenzi uyasakha umuntu. Abantu balethele bakuwe bamba. Ayikho yonke yonto. Ya, ndala papa. Sofisibona isijabeka. Noma mfundisi. Ngolunye usuku. Esibangela. Ngolunye usuku. Ubaba sokuseduze ukuvotwa. Sokuseduze kakhulu ukuvotwa. Asengiye enkosini. Baba enyangeni yezulu. Asathi namanazi ethu sokwenze njani. Naye vote kusezo what wasingavoti na. Asathi sokwenze njani. Wasethi ubaba hayi. Hambani novota. Kodwa phela izinto ezonixwayisa ngayo. Ungabi nekhadi. Akuvote leyo ntanga leyithandayo, kodwa uthi ungabi nekhadi. Ngoba amakhosi amabili akabuselani. Uzosuka leyo enkonzweni, uzongalalela abantu bazovaleka. Yile khadi onalo lenhlangano. Uzothi kuyakhulungeka ukuvalekile abantu, uvalele ekhadi lemadlebeni. Afika abuyeka ngakithi ngahamba ngishumela ngibatshela safika sokuvota afika ngabeka ngenhlangano engiyithandayo afika ngayidwebela ngathi ngazambela aphela ukuthi ngonyaka ngathi ubaba wathi ungabi nekhadi ngingathi anginakhadi lenhlangano yile ikhadi elinalo Nazareth Baptist Church elila ekhaya namanje ke sifameni anginawo amakhadi amabili enhlangano ngoba yini inhlangano uthemba nosuku bathi indaba kaShembe madoda wakhombisa lento ekhuluma ngayo ubona umfana lebegida lenkosana lebegida ku-23 iyona ekhipha imgida esitabeleni ngiza phezulu lenkosana ezothaya tabelele ablida lamaqembu ngezwa uthi ayishayi ngenhlamvu lenkosana inhlamvu umuntu ayimi phansi inhlamvu ekhala egabeni nendodeni Kapano shibakaya imulu kakhulu ingozi kakhulu. Ngithengizwa wethe dhamla yaphela. Waphansi manje lwahlala esihlalweni. Wasethatha uSomasoshin. Wafike wahlala wathi uhlale emasonto kumasoshini. Wathi uhlale isikhatshana. Ngithe ngimbona nangu eMetro Oliver. Eseshaya amabhaqubhaqo. Umfana wamncane kangaka pho. Hayi akuzika. Kwahamba washona. Washona. Awusaya emndendelweni mabaye kwemndendeli cha zawubamba kwasekuseni kwayisonto kwasekuseni. Uthe into sekuya lapha level ifudumele phela inkonzo ishisa. Zangena esenhlangano. Zangena sevuka kanti mfundisi awumbona kancane. Siyabonga usuku wakho nelingisaya kuthiwa yethu ke manje awubuyela phansi lathi akahlala ngabukela ngiyafuzisa kathatha iseki enhlangano zayipha ibhokisi sathatha zaphakamisa zakufisa zanikeza lo usikanti isendini tathe njengabhola endliza tathe njengabhola iposi zakungathi ngabhola zasho
Nishosholoza ekesihlange kusoma khalibota bheka phezulu amakhalibota liza lathi masifika la hayi kwake ngouthulu phalabe hayi ngathitheka sasha hayi kangabaleka zayi shakanjalo lathi shona wehlele esigqikini lishona wehlele esigqikini nendaba yokutotoza ingathi ngayitsheni iqiniso kufanele ngayitsheni iqiniso uyitotoza ungayitsheni ukuthi lokhu kulonga uzoba nenkinga kufanele ngoba sihamba nje uhambweni kunemthetho lo hambe emisiwe uNkulunkulu umuntu omgcotshwa la akaqonywa akaqonywa umuntu omgcotshwa kule nkonzo nasihamba umshumayeli ungegana ekade umuntu ongasaphelele uyaphuma esikhathi sokushumayela kubeka umuntu ophelele ukuthi aqhubeke nomsebenzi wakhe edile wakhoyisa abeseyabuyela umuntu ahlale esikalweni sakhe ngoba engadosi bese ekhoyisile ngeke akakwazi ukusuka phakathi umsebenzi kaNkulunkulu engakhoyisile akhuluma ngembuzi ukuthi imbuzi uhlale imbuzi kubo yaphimba wamwela usulwa ngenkomo ophelele umunjalo ngoba umunjalo sasitela sakapimeza lo hangweni yakukhona uzofanele nje ayathuna ekela shisha enilifa unasasendeleke wafuka iphepha wafuka wathatha umkhumbi yapila abantu umkhumbi akathilaka kwethu basefundisayo akathanda semadoda balokwenze njani la ulala ngakala uNkulunkulu wenze njani wathi hayi akashawuka abantu bebamba lahlanganiswa lavula lapha lazibheka ngaphansi kwendlu eBhayibheli bathi bahle bafika indoda ibudla ukuthongo phansi emathumbeni esitimela baba phela hey wabufela hayi wasele uyaphi ko sathi sifo ngoba uyalulela hayi manjena lethunyiwe ngiyenda dadaka uNkulunkulu dakiza uNkulunkulu ngiyale manje ngibalekela uthi ngiyotshela abantu bathi lizokuba kela ngethini manje ngesaba uyamnyango soba ilolaka manje ngibaleke ngiyele manje soba ngathi cha ukani ngikhiphe kulesitima ukuze ngiphele niphile bamthaka bamphatha phansi nawe uzathi ukuthi awulungile ngontolo nje olude phuma phakathi kwethu phuma ofanele uhamba nathi ngoba uyanuka umsila wakho awulungile Yebo. shanela umsila wekini ozophasa nongina ngoba ukhuluma shaka wena Warara. asaba ngendleleni ukuba kubaleka ngabitiyela inyawulandeka sale phansi isikhumba phansi sibili ngathi hey awuvulela incwadi Ja. awuvulela incwadi Hayina. awuvulela incwadi Luka Hamba negebeni. Luka 10 Ya. Khoyisile. verse 1 still next 5 Khoyisile. Lala ningane. osetholile emva kwalokho inkosi yami isabanye abayishumi hayi sorry John 10 sorry I call it John 10 verse 1 ugcine 5 ngiqinisile ngithi kini ngiqinisile ngithi kini ongangeni ngesango ukuya esibayeni sezimvu kodwa ekhwela ngenye indawo indlela lo uyisela nomphangi ongena ngesango ungumalusi wezimvu umlindi wesango uyamvulela
uyalizwa izwi lakhe uyovulela izimvu seziyaliva izwi lakhe uyakuzibiza izimvu zakhe ngamagama uyozibiza izimvu zakhe ngamagama aziphumise nxa ezikhipha izimvu zakhe uhamba phambi kwazo uyohamba phambi kwazo izimvu zimlandele lokhu uzilazi izwi lakhe ukwazi yalazi ilizwi lakhe kepha azikumlandela ongaziwayo kodwa ongaziwayo ngeke zimlandele zomalekela lokhu zingalazi izwi labangaziwayo azolazi ilizwi labangaziwayo labahlangana ulwazi landelana unyazi kodani thingo landelana unyazi namatheko bayilona elinomkhuba kusidoda yamele isidoda nje uthi uhakhathi yakhe indlela hamba le hamba khona njengalona hamba le hamba khona bese kuba nepower yamandla sihamba konyawo lodwa lolu wathenga bhitha lolu amandla ngaphezulu kwalolu olukanimele ngapho kasazofika lebuhleni nawe nabathatha kubina babelela kule ntambo yonyazi wamlekumile sihambe siye ezulwini kodwa geza izandla zakho izandla zakho zigeze zibe mhlophe ungesila nezandla ezingcolile ezinodaka okuzosibulala umuntu leshangashayi wenoni ushawo wonke umuntu abantu bonke abakhala bobani kade befeyila lebalahla ngakanje ushawathile ngoba sinezo asifuni ukuyekizwa lokenkani angikhulumi ngombangeli mina angikhulumi nomfundisi ngikhuluma ngomshumayeli kodwa nabantu esinabasiqusisa kodwa mawubona ukuthi le nhlasi yokusoka iphika iphuma ngakwena kwamagezi bangini uthatha abantu besimame kujunga thina suphethu zanekwethu Mawunekani nakamakhosi kusemakhosi bonke sonke sikusemakhosi amakhosi akhombekayo aqale ekhaya kanoshetela wena ngeke uxoshwe ekhaya uzoxoshwa ngofuna kaNkulunkulu la so kuza amakhosi thina ngaphambi kwethu ya khathele akangwala akukhaphala thini kebe nakamakhosi asithole incwadi hawu yabathanda abafazi khathele Sithole incwadi la kwaba seFesu 4 verse 24 sigcine 22 abaseFesu 4 24 sigcine 32 nambathe umuntu omusha nembathe umuntu omusha owenziwe amfuze uThixo owenziwe amfuza uThixo ngokulunga nangobungcwele besiminya ngokulunga nangobungcwele besiminya ngakho yekani okwamanga ngabayekana amanga akube yilowo wakini akhulume iqiniso nowakhelene naye akube yilowo wakini akhulume iqiniso nowakhelene naye lokhu singamalungu ukuba singamalungu elekeneyo thukuthelani ningoni thukuthelani kodwa ningoni lingashoni ilanga nolwaka lwenu ungashoni ilanga nolwaka lakho ningamniki uLucifer indawo ningamniki uSathane indawo owebayo kangabeseba owebaba ngangabeseba manje kodwa akasuke akhuthale asebenze okulungileyo ngezandla zakhe ukuba abe nokumupha oswelayo akungaphumi emlonyeni wenu izwi elingcolileyo nalinye ayikaphumi izwi emlonyeni wakho lokuthunga nalinye kodwa akube yilelo elilungele ukwakha okufaneleyo akube yilelo elilungele ukwakha
kwakhe okufaneleyo liveze umusa kubo abezwayo libe nomusa kulabo abezwa liveze ubuso kwabalabo abezwayo ningamdabukisi umoya wengcwele kaThixo ningamdabukisi unyazi bo umoya ingcwele saphawela esaphathina kwabamkhulu lo moya ningamdabukisi enabekwa uphawu ngaye sibeke uphawu ngaye kuze kube usuku lokwahlulwa kuze kube usuku lokwehlulwa akukhishwe kini konke okubabayo akhishwe mina konke okubabayo nolaka nokuthukuthela nomsindo nomsindo nokuthuka kanye namagqubu onke amagqubu nenzondo nasolwane yonke yonto ube msula ukuze ulibone uyazi ezulwini nibe mnene omunye komunye libe ibumba testamente nihawukelane nithethelelane zonke izinto namacala eneke nayathelelane njengokuba noThixo wanthethelela ngayo uShembe wasithethelela uThixo ngoShembe ukuthi sihlale noNkulunkulu wasithethelela izwe lokhokho bethu nezwe losasinzezi sesithethele sasimsulu sesakhe ezisha ke thina ngomsondana wabona umuntu wathi woyekade unyiko ngobona omunye awazi ujabula awuhleki uyinto nje uyinkinga lapha uMathewu sengiyagcina uMathewu 13 verse 47 sigcine 50 Matewu 13 futhi umbuso wezulu ofana nenetha umbuso wezulu sizofanisa nenetha elaphoswa olwandle nenetha laphoswa olwandle labutha izinhlobo zonke inhlobo zezintaba seligcwele balikhuphula ogwini base bakhuphulele bakhiphela la ogwini eceleni kokwesitabatha bahlala phansi babuthela ezinhle izitsheni base bethatha izitsha basibeka sebaqala bakhetha lezi zinto basifake esitsheni balahla ezimbi manje lezi zinto basifake eceleni kanjalo ekupheleni kwezwe njalo-ke ekupheleni kwezwe izingilosi ziyaphuma zikhiphe ababi kwabalungileyo zikhiphe ababi kwabalungileyo zibaphose eziko lomlilo obakhona ukukhala nokugedla kwamazinyo angazi kwabathi ukhaliswe itiyela uthi ungasawusha amadlebe usho umlomo usho ikhala usho ikhanda uthi kuyowanjani ukukhala lapho ukhaliswa nje iy'nyawo zibuhlungu base ushisa umlilo ungenkani awufuni ukulalela uNkulunkulu yakhuluma ngenqubo zitsela babungipha amazwi ezokhuluma kunala bantu bakho kungabe namba wena okhulumayo uyakhuluma-ke manje wasezulwini uyatenda ukuthi yibe ngabona isimanga nima ngidlula lapha ematsheketshe abantu bayamazi uNkulunkulu sesuke saba ngobusuku abantu abalele babemgubweni bonke bakhala bona batholwethu nya bonke abantu batholwethu nya sithoma sithule ematsheketsheni laphayana entuthaneni siyafika sithi ngayiphi intombazane ithi baba nyafulezulu awubone emashweni ngicela ukubona baba uyabona kodwa ukubona kwakho ukusebenzisa indawo ehlukene nomthetho kaNkulunkulu kubona ukhakha abantu ababona bakhala uNkulunkulu uyabona ubona ukuhlumeza abantu la ethempelini abantu ababona ukuthi abona ukuhlumeza abantu akafuni ukwenza izinto ukulunga njengashingo ukuthi yenzani ukulunga ngiyabonga baba ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngiyabonga Nyasilezulu ngiyabonga uNkulunkulu wentandane wakhona akhona ngiyabonga kokhokho bami abavumile ngiyabonga busisa Nkosi umsebenzi wakho engcwele amen siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisa amen
sizovala inkonzo yesabatha manje ngestabelelo sekhulu 28 128 sizocela umvangeli Madonda waseBungani asifundele esihlabeleni inkosi Mbusisa. Amen. Inkosi kusuka amabangcwele. Amen. Amen.
inyama nenyama sicela baba Thande noma singezwa usiphe izindlebe ezizwayo usenze silizwe izwi lakho bese usipha inhliziyo ebikizelayo usiphe nokuhlani usenze sikwazi ukuhlonisa okuhle nokubi bese usithethela konke amacala esinawo usifundise ukukholwa bese usehlisela izibusiso usiphe nenhlanhla uphilise bonke abagulayo phinde usiqedele ukuphofu emzini emanazatha aseklini konke sicela ziceka lo prophet ushembe manje uzophatha amen ngoba wefushane sabuthuzokuya nodaka njalo labantu echamelwembu umehlakahlangana kosatsheni uzilethu bethe wethaba umhlangano lahlu umhlakazo kwabiyela lahlu ugwabhasa kahlanga selahlu ushande mabathei qela batho sasemzini wasephakameni unyeke khuphe ngemeza amadoda sakhwele emthuni kwasobuluka khayelo komoza kithe emkadeni umafuna lezi babakhetha bokhetha phambili uyomlethi kalomadilana zonke sizithi mlethe udweshu lesikolo bongesane ngoba inkosi uThimo iyaholwa inkosi uNyazi kwaba kaShembe uphakamela isilo sahlala othe sehlezi wasiphakamela sahlala sathi sihlezi kwaphinda siphakamela futhi sahlala amaphakamela wena uphakamela isilo sahlala othe sehlezi wasiphakamela sahlala sathi sihlezi kwaphinda siphakamela futhi sahlala uyathisa umntwana kaphindakele sajaphi ngapheli kwalikhipha iqabu lomnyatheliso wamagwaza msibi shilo wadlonga thola inyanya zamantumwa ebeqonela buni inkosi ombali kampaza nohlalele neWayback lashe nesiqhungo sobusika sikulwa ngamaye sovuyela ikunkane amapondisa ejabulweni oqhawe kubisilo samabandla kuya nencombe belethu unyalutho lisuswa lomqhoyiswa japho kuduza kwephepho nontanda kutshe ngesakabhuli ukokothela imkhayisa ngecethe zemizana uphuya ngasetshosini lokhidelwa ngamakhobongwane onphela bikelela ngesese khalethu onphela bikesese kwagibisila onphela bikesese likantonga onphela bikesese thuthukweni egoli nebandla lasemaqhaweni edukuxoshise ngonyanyafo lefosho nje Soweto lophinda mkhondo wathesa okahle ngejade siqongo seyithaba sela ngeyifunga xhobelana inkwazi sheke sisudu xhobelele sijika somoya la ihlozi iphupho likamsazela nyaka mina phithekela ngamakhambi ophephuza umphimbo ufase bangolobhaqa mbunga subosana amakhosi akabuthelezo bhekeni uzasha bejijela amabombo kwabheka bezaqhubisa iqotho seqhelo kufanele phethela ibhuthe ephawule gibe ngethaba iphesa neziqhama sakhe bekuthe silakayisa ngelika Jamekweni bekade nyoba segodolo besiyaka sinamasetlela ngalokuthina sinotha kwikabota kade zilwa ngiyafezula ukuthi nyamele ngonyama lafuma lokuthi ibhuthe kade lafuma lokuthi uzwathekele lafuma olokuthi phela besa ngoba sothula vuma konkwezi kabombela imthezu lomyasima qhakwephe wekenene ensatsa yewusimango ngemani kodabuka umthala msimbulo insika senhlakazi sinquzule cabadlela nyakenye mhluka kwalesetendeni fuza amasibo omhloti eyimfunda safolo embisa ajubajubeka amajanko bethi thunga libele obuya nankitsho uyusolo uselo jobuluka imvula inyembe zamaphekule hlasithaba umhlangana amabhekanyoni kayiphumula kasokhabuzela Yosamatungo sithobule zegoke hlaka njengekhovu ethambo kade zayithwala emini ibona amaqhatha sezulwini akawathi sitasana fuduluka insuze sibubulu nebhodwe saxhaxhala isiluma sijikisa njengamashobe enyathi udlingo yazane komisi lapha sezulwini lalani ibandla lonke lamanasiyani ngayidlanga solamlela wena lomleni ibandla embango nontaba wacweba njengesibhakabhaka sigeze ngencokazi babela mlanane ngambuthu izitha zahlala mkhiwane munye njengempawu sihlamba ncongo hlala basephakameni abangengakanani nasenzelwe esikhumsa nyamazana banganele nahlala abaseginyezi abangengakanani nasebagudula obhema banganela nahlala basekhaba izitha abangengakanani nasodenge esiloshini esimbhimise nyamazana banganela nahlala iphaka abangengakanani nasebathunjile etshakethanganela nahlala idethese maphepha nabanazo sibengakanani zingangesiphoso ummemeza setende nesandla
Saka sithokole mhlambe kusukela sonke sixoxe ngoluso semchabayanga sithokolo ngayikhayile sihlonti inkomo sisiviva sanyamalala ayike samaduna abeka phitshele ngatha afika thingase alike simhomba lenqindi edukela umkholo walobhaja losikhola aziqulule usiwisa lekhamasa sinayi edolosela nomose oqobeka abakumedela uJesu Kristu usikele abanami sathi sishikile siyasoshikela yathusuka khona takasibombela umaphilisindela sekhenane uyezwe iphathileke homsopotia abantu sabelebekeshini alisalutobela usugulo obekhipha umhlahla esehujeni wakhipha uswitshi setoilele semunye ulimike sokwatira zwayithuse kanjani ibalebali botshela zitetakazi iyadulisa kwatisa ngobe mfulelo kwamangadala khedwana abakosuka sezulwana sayikhiphe ulethela njabananyalwa amsinko njengomjeketolane ebabeluswathi batitheka amadoda abathala sophinde sathopheka gwatheka abamnyamana balafukafuka baphusimihlonga sebaqala bakaphela bakabahlalolwani ngabosingisa amakhosi lebandla kanti ngabe isengezulwini khomo zakhala ukuyifunga enhlakazi ngemlomo nangonobhaqaza shingela zashikizela seyithwele iseka samashobane empumalanga sayilabalabe lekhenani budula hlungu yanxiwa qabengele kaceza nethabaswe wakhubungula imphehli amazalankuna nomzazela bayikhohli lasa neyikhonozeboza nemlukambeba banqwazisa umzana akathi xonga amajombelana emqhelo oqhalambe wagxile emaxeweni njengebhane esunyezala efenyeni uyoyisekonqambothi eshwisehlaze engamlosikapheka umkhona ebhambathi ingoma simamazwi noblando obuhlahlambile esiwathethelwe u-Ephraim Shabalala induna sethabaswe qede buka imgoqa amaqadasi wadabana egoda likaJoseph Jason Beno Young Andries shebona edlozelihle esihlatshela dlela emanxeweni abasemhlabeni egolide ethe ichomothi njengeqola qed adlele emeve njengemlomo webhusi Julius umhlalo uqolo swelanyelela unyasi lungathi uyobona isoko luphikelele kwelasebhalito othe uthubela bakholwa bakhanga indlazi umfuthwamini ulokhasi akazomundi yakamnana njengengoma ngoba ikhasi imvevane ulotshulekele injovo ilanda ophothucu ngezimakazi uMr Ramthola Emrithi oyikhopha amagabelo yefa sihawu phala isindishosha lenkubela ingophamlana bancebe njalo abakhuze libalele emfuthi abasemhlabeni bethototha ngesigabhadakazi ubuhle benze uthando olujulile buye baqhakanjiswa ucwetho semaphephetweni ongelekena inkungu samhlangabeza kuthe nxa segoduka samphelezela inkulu lendondo kusuka eKhenani lilinda ukuhlwa khona kuzohamba abathakathi uyethele kwakhasha udaka balilisela abaqhuma namathafa bathe phela ingane katolo phela abanye chapha ngoba abaphuthu ukuthongolo badelela abaphupho uthe sefikelela bheka isula mchophe ingqakala kwezamxola isali kaseqathithele sakabetshela ukugaya uyingwele osamakhosi yawuphezulu khula ngosamakhosi shone phansi yazakho zonke nekhona ebandini engeke sethembeze kayishone phansi zonke sizobona shambe amen dalwezi lomhlaba simakade wengane Kosi yamakhosi